يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Fali merhaba tika anantukatani zemanara katitapaka anzo fanda inazo mandefa ferabana zeni san ferabana tsara aitina tsara indinda ferabana etamuntana aisi anakwata ferabana manawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nena tika yaraka ijewe twecha na kreze ni santien tumtika Allah subhanahu wa ta'ala. Aluni anambawa kwa tika zan inna li twecha zai andawa tika yaraka senchena wi wacha misuul 70,000 ul ni tamba cha wanatin masjida na krei nam ni twea pivavana na krei ka zavata zena tondoe na ngataka amtumbchika lena ha Allah subhanahu wa ta'ala mba amilahel kwa chika ntamba cha uljabyo nunino angatika famela kel kam Allah nunwe wacha achika zan ulu ntamba cha nuna chika majevu awona zavacha zai na kusa 40 wacha mba kilkil kusa ni tamba cha wana tin twena na kwai nangatika do ya Allah utumpo amilahelu kwa ni ulkazai amilahelu kwa fulani na ulkazai matitika chika zana kulumbilo lefa mis problem mis zavacha mandalo amchika atika mtena mnulwe mbaka za dini zawa mvavakanao mbaka za dini zawa mniduanao mbaka za dini zale yanao mande masjidi mbatenena mnul mangatika naka mangatika dua mangatika manovakwe naka zanza vatsa ile chika matitiki fakanefa mbadinio ya watsawe 70,000 mtambacha boko chiulumbelna fa malaika anjili mangatika zan famela kelu ko amtumchika Allah subhanahu wa ta'ala nun antu anofona mitmantantena chike kako bas atokwe mbautia kuzan 70,000 malaika zai mangata kazan dua zai inna zamchito kuna tao nilaza pamnanchika sallallahu alayhi wa sallam ma min muslim ya'uddu al-muslima udwa illa salla alayhim 70,000 malaika hatta yumsi'u wa in 'addu 'ashrata illa salla alayhi 7,000 malaika hatta yusbi'u. Nilaza pamna sallallahu alayhi wa sallam ya washa pino na kwei nandina manga walain chisalal ndina mang ulu chisalama mitamba cha zan malaika 70,000 nun antunin nun le antun ulina ndina mangina 70,000 malaika anjel mitamba cha mangataka dua mangataka dum Allah subhanahu wa ta'ala angu mareina isa katanino ileten masondo ulu kona ndina mangul mareina am dim mareina dinefa amniftoni zam dimmareni mtamba cha malaika mangata manovava kam Allah subhanahu wa ta'ala iska ilitin maswan zavcha tondom pets kam plus tis asafa tondo ko mangata kadom Allah subhanahu wa ta'ala iska ilitin maswan Allah amilahil kono aina ba pa sa wasa kusa ulima ndima mangira line amni alin de quoi 70 malaika 70,000 malaika mano dua jisaka ipan maswan zan ibn maswan balai davcha tondo mangatkam Allah zan amila ilku ano mangatkam Allah subhanahu wa ta'ala ba ande zanino favakano ba ama problem de mandalam no zeza mseto kuneza tikato mamangi na machika ba fan malaika mtamba cha amnino amti mangatika dua ni chika
katika mzee fanumpona za atonzana kulumbelu al-ibada sala zaka sintai natan Allah subhanahu wa ta'ala mishtumbuchwa nazimano kani ani fanumezana fampiakaya nini morali na matika fanumezi fanovana asasua fanampien anamatika yukona tan Allah subhanahu wa ta'ala mishtumbuchwa nazimano mangia tika nishtumbuchwa mandoka nafze am Allah subhanahu wa ta'ala asaswa jabaton zana kulumbil Allah itatika fa Allah subhanahu wa ta'ala miaka kamtika Allah subhanahu wa ta'ala iwanilatika afa tswi amnifutona ulana kreti salama Allah subhanahu wa ta'ala mpitaka miaka kambe inna bani famna sallallahu alayhi wa sallam hadith al-quds Allah izimilaza manawi no wasa anona ndina mangi ulana kreti na Allah subhanahu wa ta'ala wasa ndina mangizi ni tanoza wa mchana dikaze Allah subhanahu wa ta'ala amnu zewiti sala amni tan namni tuenze misula na kraizi ci salama namban Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-qud tatia matetka liul zewiti salama wizan la sawi moral ndo an sawi ibla Allah subhanahu wa ta'ala anilandu azav zentakin Allah subhanahu wa ta'ala mtika mbama numeza na moral zai mbama conseil mbama mange mnifutane mbama piakta za moral zai aina tan Allah zone pin ewa mnamani famangezani na ilaza nabi alayhi wa sallam haqqul muslim ala al muslim zone pin naman duen namani 5 ديم غد السلام فماليتك للسلام نعززا زبنا لن لازم تنا السلام عليكم عتكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيزا فهو إيادة المريض فمن يتك نمالية السلام أي نفا واتبعوا الجنائز واتبعوا الجنائز أي atika le cortège lewi fandeveza tika na matika za salam sile fati ay fa'ifa ijabatu da'wat famaliyatik ino le invitationnal izna na tika avenom saka famnaka avenom ni fanambadianzana kwa famaliyatik za vachabi yoni zun pin islam na ay ni pa dinani fiteni na Allah ni amilahi lukono mitivin zanzan zuni pinu silam amlon amna man pinu silam itatika fa amlifarua famangitika na wati salama tatia leula na kreti salama tatia leula na kreti salama Allah subhanahu wa ta'ala zani chapaizi auna Allah man chapana mnazi amlifarit nazan amnino amna yetinze mandala mnazi fakanifa kusa Allah tapa ule ze mankudid naje kaya ko kwali nino fitava le ulisi kaya ko kwali famangin le ula na credit mazen zavati ile salama tibi le uzewi av an hal nas mangizi midiriz mantan kaya ko vovona yuza vata ile ba misulen ba misulman katia za ataza mnifutwa na sauti zo ulba avzi mamangizao mamdirizao fatuya futana za salama fulita famni futana za mayu tena itaba kwawi timayan ultitira makati kanefa izman nazava chamit aval na tika inza mtimit aval nchisi kele za mtimit aval katik fonezin tik man mefisona amni fatunga batika na mangiza mnifutana ichi salama fa Allah subhanahu wa ta'ala mlaza fa bon ana mitishman na kado fa kanefa miskado bevata zenu mekono إنما أنفع من أنتك صلى الله عليه وسلم كدو زوين من الله أملي أول زيت السلامة نبا أنفع من صلى الله عليه وسلم عد المغضى وموه فليدعو لكم فإن دعوة المريض مستجابه وذنبه مغفرة الله أكبر لذا صلى الله عليه وسلم عد المغضى فانجينا لولتي سلامة وموه أي تنيناوزا ريو ماما katika dua wanaweo fali dua nul zeti salama
yu ikesi Allah tsimanda dua ul salam vava kan ul salam yu de ikesin Allah subhanahu wa ta'ala teneno ul salam mangatika dua na yu namba pamna sallallahu alaihi wasallam dua ndo ikesin Allah subhanahu wa ta'ala aini fautando kusa fa fen Allah satia amliftaul salama Allah zimchapa ulit Allah mafautando salam because in kwa zavata mizati kama mangul salama ma mtika mtayen mis problem mis ulana fakanifa mandiana no mamangul salam tinile ul salama pek chatar magat kam Allah subhanahu wa ta'ala fa ikesin Allah do anaze itanofawi maivna mnobo kwa zama chajabu ai atikamila maafanta kwa fa ul salama nalen Allah subhanahu wa ta'ala tan malaika makudidna الملائكة ممتين آمين 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 مزتين زي أبوك زي السلام زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي فتيك رسول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إذن لازي إذا حضرت المغيظ يوسنو مهيتا يوسنو من أنتين لأول مغاية سلامة أو الميتة نأولوي ماتي فقل له خير متنين زبطتا فإن الملائكة فتنمين فيو ملائكة يوانجلبو يمن على ما تقول له يوانجلبو متن آمين 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 أم زبطتا جاب زي فوقنا لكن زي أنا من دي منقول تساري ميزان تنتا فملائكة فتنو متن آمين 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 زي زاني نباين فمنانتك صلى الله عليه وسلم زيفتي فمن صلى الله عليه وسلم إذا نسني مالفك أمني فمانجناول لما أنا عائشة عندك فمن صلى الله عليه وسلم نندنا معك السعد بن أبي وقاص ليش نبت من سعد بن أبي وقاص نلين فمن صلى الله عليه وسلم تنازي نبيت كنت من لها سعد بن أبي وقاص أي نسافون لها سعد بن وقاص أي نتزوم من كيبن سعد بن أبي وقاص عايزين تاني اللهم اشفي سعد يا الله أمي فاستانا نسعد نباني أي بقى أتوبة وفينوا اللي فيندامون نسعد نباني سعد بن أبي وقاص زاو أتانيان نباني سعد بن أبي وقاص مبولغين كفونا ذاني لتانا فمنا صلى الله عليه وسلم لأنسلنتين تانا فمنا صلى الله عليه وسلم تجنا زين مبولغين كو أتا إسكانيان نباني سعد جيب زابسي ديري تكما مانغولو تكتكم ماليفك نتنتنتا mambo kafitskataa donc afacha yewote tikama yitaula chisalama ndiana malaka tika tete mautumbu chwastika vana lwen mal 62000 malaika mtambata mangatika dua am Allah subhanahu wa ta'ala no antnatika fa huwa duanze atonul mari ul chisalama dan ikesi Allah subhanahu wa ta'ala ay nifatelo am niftanu malaika mtin amin amin tukam teni tencha tikam ngatkam Allah subhanahu wa ta'ala min fasitana ze ul ze salama dai ay tikam ngatkam Allah subhanahu wa ta'ala atikam ba anisa nul ze tia mamangi ze ul salama zai mba ama ankama ivan Allah subhanahu wa ta'ala fi tiketa muntan ay tikam ngatkam Allah subhanahu wa ta'ala ze ula na tenzan problem Allah subhanahu wa ta'ala makaiva na zan problem zem na zai ay man miz asova na ma itombuntan sana kwacha amma na yakandai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.